jatron pungkaham Sunday means tiri Friday kana Saturday Sunday ingkana norok ni asuk nasing tonglai mani exam ungsuna ingke Tet-I by Tet-II exam jin buskang phai tong ingke hanon preparation ok bahai phai piu ka hai tang ke sing tini grammar no tui kisa nai nai orang 15 ta question sanam ka gang ke norok madaman naidi ba saidaman naidi angamo tigi sawan ingke Tet-I Tet-II grammar ngai mano haita hangka hangka sekali question setup klai ya hangka norok madaman naidi ama maimui songi tongano oboni khlai jora kari omo hangke tense nge Tet-I no tongo hangke Tet-II ro pon phaitri fana ri mano hangke kokborok ke kuno kokori haita biang utam phairi abo hai asuk saimen ja phaifan ri mano bini khlai kari ni haita hangke ama maimui songi tongano oboni khlai jora kari din chong hangke sekang tongma jora thinang tongma jora tabuk tongma jora kalni sekang jora ingke ama mu maimui mamui ta maimui mane mamui songi tongana ei ganang gangke abo tongma jora means maimui songi tongana ingke tongana mane no songyaku ingke songi tongkha songi tongoro gangke abo jeng present tense past tense gangke amo future continuous tense ama maimui songi je ei tongmani bagi amo continuous ingke thinang tongma jora abo hai kalai hai ta eko future continuous tense ngai hai ta ingke amui mamui songi tongano abo thinang tongma jora thinang mane no aro jeng bobishot kal eba future tense jeng bujo hai ta chumuyo toksa biri tongo okok butang bo kok butang go bobo kokthai sinimari ganang bobo kokthai sinimari ganang hai tangke jeng sinimari saini mano sinimari mane dal ni kaisangkha kokthai sinimari tai kaisangkha angke khlai sinimari hai tangke hai kete torino hai ta ke jeng saimano chumuyo toksa biri tong ngangke okok butang bobo kokthai sinimari ganang bobo ni chong ngangke bobo kokthai sinimari ganang khobja ka hai tangke jeng saimano khlai sinimari be kokthai sinimari dalni tongke chumui da toksa da biri da tongo da bobo hai ta o jaga bobo kokthai sinimari ke jeng saimano oro toksa abo hingke kokthai sinimari khobjagui tongo haipan omo bukja hai tangke birui hingangke omo bo amukha bar hingke tongo omo bar hinga mane bar mane khlai hingangke aro chumuyo aro sinimari ganang o ganang hingangke bini answer omo ongsanai hai ta tang hingangke omo kokthaio khobjagui tong hingke ikoro o ganang ke chumuyo hai ta phaima jora yak tolui tubujak mangke jeng abo kalbai ro hingka angke nugo kina sokpai ke hingka angke bono yak tolui nog bising habro hingka abono hono phaima jora yak tolui tubujak ma sabono yak tolui tubu hingke loma jek kuma jek hamjek hingka angke aro hamjek ongnai hai ta hamjek no yak tolui tubu hai ta hingke amo Tet-I ni syllabus o tongo hai ta o naroni kok khosor hingma jaga o ongan hai ta hingke seitai kwchar hinma o kaibosuk seitai tong seitai kwchar hingmani hingka angke jeng je ontostojo eko borno hinai manta bangla bai hingke seitai kwchar hingke yo ro lo wa mani abo chaita khojo seitai kwchar mani no seitai abo middle o tongo hai ta hingka angke o jaga o middle seitai kwchar mani no abo saboni saboni kwcharo tong hinai hingke jeng o jaga nukha o je sports o borno bai seitai langma tongmani no chini hamok putung nongkhoro tei seitai sports o borno abo hai kwcharo tongma bagui bono jeng seitai kwchar hinai jaga aro bobo tongkha yo ro lo wa chaita tong hai ta seitai kwchar hingma jaga kok butang no khak nei khai khak khai mano kok butang tangsa no duita khai kwcharo tanai rikhangke tamma hingka angke I bai hi kok butang means negative sentence bai affirmative sentence sao saklaimung bai daigimung kok butang ni sao okay saklaimung assertive sentence bai daigimung kai to imperative sentence ni sao hingka angke manjuma bai manju kok butang manjuma bai manju kok butang manju hingka to jeng o je kok butang manju mani kok butang manju hingke to amo to jeng somas khaipa rok se mano ke none of this kok butang no khak ni ki khak ange jeng subject bai predicate mano abo sajak nai bai sajak ma hanai hino to subject bai predicate kaisa subject tornai tei kaisa predicate tornai kok butang duita khe khak ni ke tan khang ange kaisa bwkhak subject torogo tei kaisa bwkhak ke predicate
hano abun haita angke bini answer none of these ojakre khamani bobo mothagya khlaini phunung mane khlai mothagya mane mothagje full stop rojagya bobo ngiman bo manui tongkhangke khlaini thepajago bo manui tongkhangke oroni bisingo o je option bisingo bobo tongkhangke a khlaino mothagya mane osomapika kriya somapika kriya mane je verb full stop roi mothagjagai thang ingke full stop remind ya khub bobo hana haita nani nai bo maisana ingke tor full stop bo maisana ni je nani tuku nani abo hairok amtirok nani bai ui o jaga ui bo maisa ui bo tuku nani thangtong bo tuku nani phaike aro hongkaise full stop ngke o jaga je ui bai nani amongkha bini right answer haita tang hingke omorok je puru verb ni uplo theba tong hingke abo sentence complete ingya khongke abo hono asamapika kriya kokborok bai hingke mothagya khlai haita angaro nani bai ui ingkha bini right answer haita khamani bobo sirbrui ni wakhlai hingke sung sirchela sirbrui sirnoi sirkri hingke sirdal brui mano hingke sirbrui ni wakhlai mane brui kokthai ni ulo theba jangnai bobo ni sang ke jug by e ma by b ni sang ke jug by hingke hamjug hingke tom ke sakha b ajane e hingke naithok t laso e naithok t hingke omongi mano kaisa ke ma brui ma suima hingke b naithok b hingke o kaini no answer chau jug hingke hamjug sajug krajug by hingke by e to kiti wa kiti mani hingke ma hingke suima brui ma puma b hingke naithok b hingke omo singnai a by b kaini no chao haita bini answer okay aboni yagulo nuai nusairok ungkha hingke suksa suknoi suktham sukbang ni chao hingke jeng sukdal ni mon suksa bai sukbang hingke nusairok ni je rok tongmani obo tamo haita hingke o jaga jeng rok jeni kaisa plural marker jeng abo saimano hingke rok o jaga jeng jodi rok ma jaga jeng jodi plural marker hingke jaga suirok hingke to gothok hingke nusairok rok bufur theba kwbang thepa hingke o jaga nusairok ni tongmani kintu khoroksasi hingke o jaga jeng bono suksa hinui mankha rok tamoni bagi rok waisa uisu plural marker ni bagi thepajago waisa uisu hingke address term hinai english bai jemon banglao apni ba hindi o aphoni himaro respect roi je sung thepoi kok samani abo se o jaga nusairok ba o jaga rok ungkha suksa no klaini omo sukbangni rok ya oro nusairok maja khoroksasi nusairok song ni kese kwbang khamungkaro suksasi bini answer ungnai haita hingke omo hai kisa misa phainake phaiman omo hai kintu motamuti student ba candidate maier ongnani chances dong rok hingke je kwbang hinui buju dong kintu rok thepagani je kwbang ungnani akok saya rok waisi uisu address term eba respect ni bagui jeng rok thepoi kok sao haita nokhao talkao obono kalni thinang jora selaike mane kalni thinang jora mane tense no jeng nokhao talkao hingke omo to present tense hingke thinang tlangnani means go haita future tense tlangnani ke nokhao talkanai hingke to nokhao talkakha nokhao talkafinai hingke maybe none of this haita je nokhao talkao hingke nokhao talkanai ungnai haita hingke omo bini none of this wngkhana answer haita hingke milik ni kok mangphil kok thai wngkha milik mane no jeng milik saimana ekdom pathra yathai milik hingke abono bini opposite word ta mungnai hingke norom hingke to soft hard ungnai sitra hingke to naithok sitra komok hingke to kwchung hingke komok hingke milik hingke pathra ungna khlaimani wngkhana hingke maybe none of this bini answer haita kokborok sanai rok ni bising puila kokma bijap swinai ni mung ungkha hingke puila Noresh Chandra Dev Burma Dosra Dev Rabindra Kishore Dev Burma none of this hingke kokborok sanai rok ni bising puila grammar swinai hingka Radha Mohan Thakur hingke noro Dulot Ahmed rok ni khana hingke Dulot Ahmed ni to kokborok bo saya bo to thuruk bo songni khoroksa borok si hingke bo grammar kokborok ni puila grammar swinai hingke Dulot Ahmed no kintu kokborok sanai rok ni bising hinse question hingke abungkha Radha Mohan Thakur haita ba Radha Mohan Thakur Dev Burma haita hingke abono none of this option ok haita chen mung no gor no tlang khai engnai chen mung hingke chen mung chen kha chen nai chen mung abo hairok hingke oro chen mung hingke mung tongma bagui omo noun ongui dong hingke noun ni tabu adjective tlangnani eba gor no tlang khai tamung nai chong hingke chen
chen hingke to verb si chen ma hingke amobo noun nongoi tong chennai amobo noun nongoi tong hingke oro none of these hingke amobo na amo khaito verb nongoi tong amo noun nongoi tong amo noun nongoi tong hingke goron no tlang khai ngnai singke goron ko skri kyo hingke o jaga o none of these hingke bini soi answer hingke to chen mung na chen mung gangke ke chen ngnai hai tang aro ke chen tong hang gangke bini right answer hingka mung gangke जों गरनो तलांखौ मुइतुं मानदारनाय बुसकांगो वासा क थेपाउ चाचा नायदि इंया हंगांगे आयंगो जाक थेपाना नांग नाउन नि गरनो तलांखांगे जों कायसे जाक थेपानाय कायसे क थेपानाय इंगे आबो बाय नो कायनि बाय नो गरन कक्तै सनाम जाव इंगे जोंरो चेन इंगे केसेन थेपायखाय के थेपायखांगे नो जायथां हंगांगे चेन जाक बो जाक जुदि चेन जाक बो तंहांगे चेन जाक फन जाय मान खामो हायता जाक थेपागांगे नो गरन नंगो तै क बुसकां थेपाकाय नो जेमन tor ning ko tor thepaka ke lok nge ko lok thepaka eyam hairokta okay rung logo thangdi eba mai nagdi obo bobo hai kok butang ni chung kamo kaisa kok butang kosok mane simple sentence kok butang kuthuk mane complex sentence kok butang manju mane no compound sentence saklai mung mane no ko assertive sentence ni chung angke mai nagdi kito eba mai nagdi eba aiko rungno thangdi eba mainakdi ingam to chung di tong hangai chung motamoti affirmative sentence mane dagi mung kok butang chao kintu o jaga o chung sentence dui progar khai pagamon kaisa kai meaning redi te kaisa angke gor kok butang na nai means gothon onusare ortho onusare mahai ingoro sentence chung rungno thangdi omsuk jora kaisa sentence chaito te kaisa mainakdi oro te kaisa angaro duita sentence dong ingoro eba by oro thepai ri rekha n by thepai ri rekha okay om hai duita sentence ganang om hai rono chung ba kok thayo duita no meaning ganang abrono chung kok butang manju eba kok thai manju eba english by compounding eba compound word eba compound sentence purke compound sentence nge abono chung kok butang manju ni hanai tang gagaro eba by manju ri ja khang gangke or duita sentence manju ri ja khaboni bage amono chung compound sentence hanai rungno thangdi sujora kaisa sentence jai tongo mainak di teke sai tonge or duita sentence thepai ri ga eba by eba n by inke amono hono compound sentence eba kok butang manju khamoni babo suithai khuksuyo khobjai gencha khuksi mane bilabial sound khuksi by khuksi namga chung babo po by po hon puru chini khuksi by khuksi nang po pho mo inka ok kai tham no chini khuksi by khuksi nang po pho bo mo chaitang kha chini kokborok khusi ni sound eba bilabial sound inka oro jong kha among khangke jong ka talub bo eba abo suithai wano khong eba chino je kasaka nangeng man inke amo khobjai yangke jo by jong kangke suithai wano khong eba niko platal sound haita gangke ojago khusi khobjai yangke abo jo sound haita kongni chikon kuk bukhak tamangke kongni jottoni se chikon kuk amongkha pungmung garo none of this kokthai suithai sarithai inke ojago kongni jottoni se chikon mane basar ক্ষুদ্রতম অংশ হলো রকমই जों বাংলায় মা পড়িং গাংকে আবংখা ধনী এবা pungmung haita angke tin bagi asung nong siton narok bahike nangjaka ba narok madam mankha comment no khlai salai ditangke oro pailai sino ang bukisa jora khajak tongba tin oro paikha jotono nainai rono jotono hambai